Now to the Israel-Hamas war and the planned ceasefire and hostage release. Late today, Israel said nothing will take place before Friday. The Israeli military unleashing massive assaults on Gaza until then. Today, Israel revealed what it claims is more evidence of Hamas working out of Al-Shifa Hospital in Gaza. nongeye kubasuhuza mwese kandi mbifuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe mukaba mugiye kubana nanjye ndakize Fred. Nanone komeza gushimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel. Nanone saba nawe utarayikora wayikora kugira ngo tuzitwana ibiganiro byacu bitandukanye. Reka turebere hamwe uko urugamba rwifashe hagati ya Israel ndetse n'abagwanyi ba Hamas mu gace ka Gaza. Urugamba hagati ya Israel ndetse na Hamas cyangwa se na Palestine ubu ngubu rurabura ibyumweru bibiri gusa guzenere amezi abiri. Ibi twabivuze n'ijambo Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ubwo intambara yatangiraga. Yavuze ko Hamas nititwara neza intambara izaramba mu buryo izatwara n'amezi 3 cyangwa se arenga. Aya rero akaba ari amezi abiri ari hafi gushira kandi icyizere kikaba kiri hasi cyane yuko intambara ishobora guhagarara. Iyi ntambara rero ikaba imaze kwangiza ibintu byinshi haba muri Israel ndetse no muri Palestine. Ku ruhande rwa Israel abamaze gutakaza ubuzima baragera ku 200,000, naho ku ruhande rwa Gaza cyangwa se muri Palestine abarenga 14,000 nibo bamaze kugwa muri iyi ntambara. By'umwihariko harimo abana bagera ku 5,000 ndetse n'ibikorwa remezo byinshi bikomeje kwangirika birimo imihanda, amazu, imisigiti, ibitaro ndetse n'amashuri, kibagiwe n'ibindi bitandukanye bigenda byangizwa n'iyi ntambara. Ikindi cyihariye muri Gaza nuko mu bari gupfa abenshi harimo abana ndetse n'abagore b'inzirakarengane, yewe kibagiwe n'abasaza ndetse n'abakecuru. Ese mu by'ukuri intambara igeze hehe, iri kugana he? Niko twifuza kumenya muri uyu mwanya ubijanye n'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Uyu munsi reka tugaruke ku magambo atandukanye abayobozi bakomeye ku isi bari kugenda bavuga ku byerekeye intambara wenda bishobora gutanga icyizere yuko intambara ishobora guhagarara. Reka dutangirire ku ijambo rya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo yatangaje ko intambara barimo muri Gaza aho banganye n'umutwe wa Hamas ari intambara iri kugendera ku mategeko mpuzamahanga kandi ko bari kubaha ikiremwamuntu uko byamera kose, kandi ashimangira ko ariyo mpamvu ibihugu byinshi bibashigikiye cyangwa se bari inyuma ndetse n'ibihugu bikomeye by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benjamin Netanyahu yavuze kandi ko intambara niramuka irangiye agace ka Gaza Israel itazagaha Leta ya Palestine kukayobore, ahubwo ko Israel izakomeza kukayobora kuko bisanzwe. Ibi rero bikaba ibyo abantu bakomeje kwibazaho niba politiki ya Israel itaba iri kuganisha ku kwigarura aka gace ka Gaza igakomeka kuri Israel. Gusa akimara gutangaza ibi muri Israel habaye imyigaragambyo ikomeye aho abanya-Israel basabye Benjamin Netanyahu ndetse na Leta ya Israel muri rusange kuri icyo bakeneye atari intambara, ahubwo ko bashaka ko abantu babo bashimuswe wa munsi w'intambara yatangiraga ku itariki 7 y'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka. Kandi si muri Israel honyine byabaye, ahubwo no mu bindi bihugu bitandukanye birimo Amerika, Abongereza, Ubufaransa ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Abaturage bagiye bagira iminsi mu mihanda basaba Israel ndetse n'abandi bose bayishigikiye, by'umwihariko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biyobowe na Amerika guhagarika intambara muri Gaza kubera ko iri gupfiramo inzirakarengane nyinshi. Nyuma y'imyigaragambyo bisa nkaho Leta ya Israel yongeye kwisubiraho, aho yahise itangaza ko igiye kuja mu biganiro n'abagwanyi ba Hamas kugira ngo barebe ko bakumvikana bakarekura imfungwa za Israel ndetse Israel nayo ikarekura abaturage ba Palestine bagiye ifunga mu bihe bitandukanye. Ibiganiro bikaba bitegerejwe na benshi, aho Israel yavuze ko izahagarika intambara mu gihe ayo masezerano azaba ari gushyirwa mu bikorwa mu mpande zombi. Gusa ku rundi ruhande umuvugizi wa Leta ya Israel Daniel Hagari yavuze ko urugamba rutazahagarara nubwo ako azaba ari agahenge kugira ngo imfungwa za Israel zirekurwe. Ndetse
yanatangaje ko igisirikare cya Israel cyangwa se IDF gifite intego zine mu ntambara cyangwa se mu bitero kiri kugaba ku butaka bwa Gaza. Iya mbere yavuze ko ari ugushaka amakuru y'aho imfungwa zifungiye ndetse no kuzifunguza, naho iya kabiri yavuze ko ari iyo gushakisha ibirindiro by'abagaba bakuru ba Hamas cyangwa se aho bari. Iya gatatu yavuze ko ari ukurimbura ibyihebe byose bya Hamas, naho iya kane yavuze ko ari ugushaka aho abagwanyi ba Hamas bahisha intwaro zabo zikomeye. Ku rundi ruhande, Israel iri gushinjwa kurasa ibitaro bya Al-Shifa biherereye mu gace ka Gaza, aho abantu bavuga ko Israel itagakwiye kurasa bene ahantu hahuriye n'abantu benshi by'umwihariko abarwayi. Israel ku rwayo ruhande yavuze ko Hamas yagiye yimba imyobo mu kuzimu munsi y'inyubako z'ibitaro ndetse n'amashuri, akaba ariho bahisha intwaro zabo ndetse nabo bakihisha. Perezida wa Palestine Muhammad Abbas nawe yandikiye Perezida wa Amerika amusaba ko yaganira na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, akamubwira ko bahagarika intambara kubera ko intambara iri kwangiza abantu ndetse iri kwica abantu b'inzirakarengane. Umutwe wa Hamas nawo wavuze ko witeguye kurekura imfungwa za Israel, aho imfungwa 50 za Israel zizaza ziguranwa imfungwa 150 za Palestine. Gusa Israel yavuze ko nta mugabo n'umwe izigera irekura muri uku guhererekanya imfungwa, ariko yo igasaba ko imfungwa zayo zizaza zirekurwa hatitaye ku bagabo cyangwa se ku bagore, yewe ko niyo yaba n'umusirikare washimuswe nawe agomba kurekurwa nk'abandi bose. Ubu bwumvikane bwa Israel ndetse na Hamas bukaba bwaragizwe n'uruhare n'ibihugu bitandukanye birimo Amerika, Qatar ndetse na Misiri. Ibi bikaba biteganyijwe mu minsi 2 iri imbere, ariho izi mfungwa zizatangira kurekurwa. Gusa kandi biravuga ko umutwe w'abagwanyi wa Hezbollah ukomeje kugaba ibitero mu majyaruguru ya Israel. Ibi rero bikaba biri gutera ubwoba ko intambara ishobora kwaguka hagati ya Israel ndetse n'igihugu cya Liban. Ibi byatumye Amerika yohereza umujyanama mukuru wa Perezida Joe Biden ndetse n'umukuru w'ubutasi bwo hanze y'igihugu CIA bwa Amerika muri Liban kugira ngo babashe kuganira n'abategetsi ba Liban kugira ngo intambara idakomeza kwaguka igakwira mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Gusa kuri ubu abantu bakaba bafite icyizere y'uko aya masezerano yo guhererekanya imfungwa ashobora gutanga icyizere cy'amahoro ndetse n'intambara ikaba yabasha guhagarara. Ikindi cyitezwe ni ikizakurikiraho nyuma yo guhererekanya imfungwa, y'uko igisirikare cya Israel cyavuze ko kizakomeza intambara kugeza kirimbuye Hamas ndetse n'imizi yayo. Ariko kandi mu mpamvu barwanira ku mwanya wa mbere harimo abaturage bayo bashimuswe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 barenga 200. Ese kuri wewe urumva ari iki kizakurikiraho nyuma y'aya masezerano? Tuburire muri comment.